Oyo kuligia kero bujumbe kurase bunge ya Kitutu Chache North gweterase kiama kia ODM Geoffrey Asanyo ni gobona bereka kwe Rusia na gotea buna tabwatu mwate bonde bwense ananase bikore byoboibi ose koleka mu kyoboibi kyabake kolekana ase sublocation ya Rioma maiga yomo konyu mwambi bwense meyogo toka gaitire ni gobona gotebekana buna abantu bo sabasagani ni gobaigeta sense meyo bakanyara gosagana antu barengense yona koiba shiringi chiriwe 55 egentoke gotebekana buna bakagerwa buni go batebete iga batumitu na Geoffrey Asanyo bono ni geso kirina gotea buna eretabwatu mate bonde bwensi ne karukyo boibi egia kolekana senseme yuja Rioma asabulri abanyanyimbo ko ne kibuna nkwango ibaro bwango elikomanya bakagerwa aho baikirante karukyo boibi asoko bashiringi chiriwe 55 kurwa senseme yuja sogotea buna ni go batumitu na Geoffrey Asanyo. Abantu bakite ase chief assistant chief Benson uyongezetu ekabagenda wabaka akafatalanga nabako ya chiwese ayana nyumba ngwa kutoye mu nayo Muswati yaba kama kochi mambiayo abanateria na driver yane wake sisi bali muna katolite omwana obo ne derasi bakibense ayo shopping ono ese muntu Muswati abatende bibiri kama yera ni rakole tati korana abantu abo n'abantu bako kwana manare urimo